plazma, keks i tvrdo kuvano jaje. Najčešće kombinacije koje odgajivači koriste za odgoj kanarinaca, pa da vidimo kako to možemo da modifikujemo i kako možemo da dobijemo najbolje rezultate i na koji način se koristi. Kao prvo sklonit ćemo kuvano jaje, izaziva bolesti kod ptica, razvoj bakterija jači, hranjiva vrednost kuvanjem kod jajeta, vitamini se gube, nema neke velike benefita od tog jajeta, na kraju krajeva ima i mali broj proteina. Umjesto tvrdo kuvanog jajeta, najbolja kombinacija za plazmu je mleko minimum 3,2% mlečne masnoće. Pa da vidimo šta nam dalje treba za ovaj recept. Nezaobilazne stvari, komponente su top 10 egg food hrana, bird food i kalcijum. I sad ćemo polako da vam pokažemo kako se pravi najbolja hrana i najproduktivnije za ptice. Znači, nije u pitanju samo hrana, u pitanju je formula za brži i bolji rast koji doprinosi tome da vaše ptice budu zdrave i da sve bude kako treba. Top 10 plus egg food hrana, sipa se u jednu činiju, doda se čista voda u količini da voda prekrije hranu. I to se tu ostavi da čeka. Uzmemo drugu činiju i tu izvadimo plazma keks koji sipamo otprilike u količini od 150 grama. Onda uzmemo mleko 3,2% mlečne masti i prelijemo plazma keks mlekom. Naravno, tu će da nam treba jedna kašičica da sve to lepo umešamo. Evo ovako. Ne da miriše podsjeća na detinjstvo. Izuzetno lep miris, svakog od nas podsjeća na detinjstvo i svi mi mislimo da je ovo nešto jako kvalitetno i da je dobro za ishranu ptica. Pa jeste, dobro u kom delu? Evo sad ću da vam pokažem. Evo, par minuta dok se ova hrana natopi vodom i na bubri, iskoristit ćemo da se kao odgajivač osvežimo. I najbolja primjena za plazmu keks je to da dok čekamo da se prava hrana napravi, odnosno da na bubri odreaguje sa vodom, odgajivač može da se podsjeti na detinjstvo i osveži. I toplo preporučujem ovakav način korišćenja plazma keksa u ishrani ptica i nikako drugačije. Da se vratimo u međuvremenu na pravu stvari da vidimo šta se desilo sa hranom koju smo natopili. Kada je egg food hrana nabubriva, doda se bird food po volji i želji odgajivača. To je jaka proteinska hrana, znači u sebi sadrži komponente koje su izbalansirane sa visokim procentom proteina. Primjera radi, plazma keks ima oko 11% proteina, jaja ima oko 13% i to pre nego što se skuva i pretvori u gumu i izgubi svu hranjivu vrednost. A najslabija komponenta u recimo top 10 bird food hrani su orasi i lešnici, imaju oko 15% proteina. Seme golice imaju preko 30, crvi imaju preko 60, ali to nije tema da sad odgajivači treba sad da melju na pamet proteinski jaku hranu. Poenta priča da je top 10 egg food i bird hrana nisu samo hrana, to je formula od 17 komponenti koje su uspješno izbalansirane da doprinose time da vaša ptica ne bude samo nahranjena, već i da raste. I to je najbitnije. Evo, hrana je gotova za upotrebu, odgajivač se osvežio i možemo da idemo da hranimo ptice. Pozdrav svim odgajivačima i sa srećnom bio uzgojne sezone.